lost the weight, turned to my feet, cut the chain, broke the shell around me, free from the long way down, way down. Let go, it's all I remember before we hit the ground. Time stood still as 1,000 pieces fly up all around us, shine on like glitter, girl. Ko se pogovarjamo o avtomobilih, meni najbolj pomembne stvari so prva definitivno varnost, da se lahko brez skrbi peljem in varno tudi pripeljem. Važen mi je tudi izgled in udobje, da se v avtu počutim fajn, samozavestno in grem z veseljem na vožnjo in pri tem uživam. Naslednja pa definitivno, da je prijazen do okolja in mislim, da je Toyota CHR vse te pogoje izpolnjuje, tako da je avto vredno gledati. Ljudje moji, da vam jaz nekaj povem, ne. Ko sem mi povedal, da bom se usedel v tale Toyota avto, nisem vedel točno kaj pričakovati, ampak jaz se počutim toliko seksi v njemu, toliko fatalni, da po moje jaz sem zmagal, ne. Jaz sem s tem avtom zmagal, jaz vam to povem. Ne, res je tako enostaven za voziti, da je noro. Jaz sploh ne vem, zakaj ga imamo toliko malo časa, tako da jaz želim več, prosim, še ta avto.